Amigos, amigas, kananmi huk cuentuta cuenteashayki. Chay cuentum allapa shumaq apustaykuanaq sapuwan atuq. Porque chay atuqmi allapa burlakurnin mana sapu aywayta puydiptin tagay hirkaman aywashun nirnin chayman chaqkaqtam punta ganaqkaqmi mikunqa nirnin nina. Chayna chay sapuwan atuqqa ari apustaykuanaq chay hirkaman chayananpa. Chayshi chay sapukuna allapa yachaq kayanaq. Chayshi kayno patsaman churanakuykurnin galleyanaq kurirnin. Chaynashi gallaykurnin chay atuqqa kansarskirna nin don sapu maytanatan aywaykanki. Chayno niptinna shininaq toq nimun puntanchawna. Chay puntanchawna toq niptin hagiykamanmi shari nirninqa corre yapay sigikunlla. Chaynash yapay kansarkurnin don sapu maylatanatan. Chayno niptinnash nin uralaninchaw toq nin hagiykanami shari nirninqa mas yapay corre aywakun. Chaynash hirkanman chaykarna nin hankat kansarna wañuykarna nin don sapu maylatanatan. Chaysh hirkanchawna toq nin chayshi corre aywarnin con la justa chaykur wañuskina. Y chaynash chay sapukuna allapa kushisha kayana. Amigos, amigakuna, amari nuqanchiksi chayno despreciakushunchu chay chakwankunata, chay wamrakunata, porque chaychawshi Diosninchik taakun. Chay atuqnawtan nuqanchiksi allapa yachaq musyaq karnin pierdikushwan runachi musyapamashwan. Kananga chay cuentuta maychawmi tariyanki chay asociación alli willakuyni yanganchawmi.